year now has the league in 2021-2022 season. Dormaa me jina ho ye commentary. Fedia. Me jina ho no ye commentary sa na bibia na si ye na me tiem. Na ko ne jamachi no obomasum. Na say masa ana obomasum sa. Omo ye commentary no krate. Ana say masa ana obomasum sa. Ha de onti mama tiatia mu sa wa ha o. Police ni jina me nchen o. I'm telling them, officer, our bomb as move. As some police need back at me say, I had you here, yes, on Babu. And at a point, may your commentary, I'm into me more Opemsuo. But I'm the angel of him. Now, I say, I did a question. Last season, me Kotoko-Nsoatre. The same thing. Almost a aquaba was a bam. Girl, now more can I say, my friend, Miss Pauline. Why don't some training on an chrome? No one can get to be sir. I don't know chrome. So I say, and to say, on only bet now won't change ya. More your commentary now, not him. Oh, your commentary now, not on chain. No, tears some my day. It is on only bet now won't change ya. I do more on my plant or moon crop for near day. A womb. It to only bet now won't change ya. No, on I target. Now, kept a beba, former minister. I've done a beba. Sir, James Akwesiapia, ye the Kotoko-Nsoatre 20 krana. Fedo eden or ye ESCO member. Say ya Akwesiapia ne ESCO and Kotoko-Nsoatre or ye Kotoko IMC member ne to nchen krana or ye ESCO member. Enti say pinche enti ket ne ba ho a ket ne ba ho no ma enti commitment dom ye no. Na asemasi onu ura dressing room u Ignatius Bafo wu a u nya yi o den onim fa bon. E den onim fa bon. Na asemasi ono na ono akwachi Ghana ene o Sudan national team coach o san ye ESCO member ye nyi Kotoko IMC sam ne kwanto nchen. So ati ase ono na ura dressing room o supporters ni so mani ura ho fedua eyen kanta na de age stadium ni ho me fene park ne ho enkanta enti mo ya commentary muti say enti the moment on bebo push no ade ne bebu o wa park ne so unu players akokasa Akwesiapia na ono ye football person ni ura inside ni players na akokasa so mo nka me ne ma down a mo se mo mane nko na asemasi na supporters ni ura park ne so dia over frame se me mra park ne so na make calm things down ana kodo company for no mo ho no chairman Leboa Christopher Damenya commander mo se Debbie omo so ma Akwesiapia dey enko because the asi no omo nim de be si so okwa ana we Ignatius ni gina honom me enra me phone anda fedua Ignatius ni John odin search poli ada ya poli akoka se has be relegation there and come be say Nsoatre relegation se Friday akwa show e wo ba bi no akoka asem enti okọ ni nyina poli ye dey target so ati ase enti no obedru ye na e wo say omo start no omo ne eye enti be fa chairman am say chairman video bi a mehu Kotoko bas ni rem no video bi a mehu no enye papa enti ka che police say Kotoko atade no ko pa anye dey onro ana chairman say what oni pole be dey e be ko akokasa enti kwensi bon uza pole uza atade o hye ko ye ni o ana onro na ka yelo enti mi hu video na ka che police say de me ka che chairman say o ka che police say onro ayi no Kotoko atade no no hye ne no ma atade se be ya na assembly dey ema ho so na wo Ignatius Bafo former minister wo wako wo ba no ana pole e ka che o say oh chairman ade e koso ide na wo no any pay target number 1 panya wo tim ni ya wo dia no wasa don sa akọ kana wo no I say one more supporters and every so atiase wasa akọ wo nipa no ama so wo tie doctor ni sem na o kan na omo ba omo nti ebe ka be 20 minutes no chairman Fuzi mo ye be fe chairman Fuzi ona ebie Kotoko cycles chairman no ono say no see a target but ono no oyobi a unza boys no nim omo sort omo nti no eya ina na Nsoatre fo na ba akosa ka chairman say chairman free how na omo so mbebu ana chairman Fuzi ni yede ekwanti okoya no ana chairman Les mo ka che police da bi se de ni ba na ho no ono so nye dey onko enti Habib boy we yi do say black no gina ona Kotoko bas no no Habib ana oye no say da bi ne sadia we do gina ho ye say black down ready so ana say ne pole ye nye dey ye nko ode na epie
every honum aka 20 minutes ni apon that time Kotoko di record nsa we so adi baako go ni cry de aba nti ode ni pie sene be ya issue ni nyede ana girl no Miss Pauline ni sa ko hia no e ko front ni say u Pauline ona asi say no ode ball e ball no nti ode ball no you know Habib si ontwe adenti na so oba u be fa ball de ye dey say na kwara okuta sika no so gira kwana no twa Pauline so na football na ye ball na ye ball na center kwana ye ko o gira kwana no twa Pauline. Now what to me the sick? Who's the doctor? Me tell him say nipa will left. Expert. Who they are 1, 2, 3. Pull it off for man. I'll say G. Menfe. Or the sick now. Omu kodu ho na kwane so the sick no. Say no ho. Some more kind say. Some wie. Sabi hwan kwase asem. Some wie. No the sick na say no ho a. Oko. So atiase. Na mo ignorance ba for wu a. Ye wamo be catch your park and say boy na wu ase enya no kra me nyinni papa panyin sabi nyansa wo tirimu a wo be sad na ye no wo be sa brekum Dormaa Nsoatre na nsan na nka betemfo nso ya aye sa na ma no ana warning bi call mo so say Kotoko honom no mo kobobo na o se chinchina atwan yesem I was a chinchina chan. Last 2 seasons, you were a 2-2 brekum. You were and a 2-2 brekum. I didn't know says. Now I say, Kotoko Penina, I must upon. Satan on the operations manager, Emma Kotoko. Now I saw Konu came, a quay to my warning shot, because attack near Banasuno, also defending him. No so Konu came, Koyi, and also among Tias, any Wakway, a 2-1, almost send a car glasses in there. Are born and tokwa ne yeko ayen tokwa ane yeko sabi fedua me say enra as at 11 p.m. afina na chairman amo awie police insensem besine yenya nipa ba akokran ka say fedua na ye nante hin na ye ntie nkoche no omo anim as oda ho no who say police ni na okoba DJ simple fast police ni o police ni asemasi no okoba say nipa ne da honom owu okoba adentina mo yesa ambulance is wo funny thing cry say yes ambulance na petronim hwe nkwase asem na petronim 25th fabitane to so 25th August ana pole ware 25th August ana ware. So what I say? As at 11 p.m. any chairman kasa na chairman phone no say uno bi kasa no bi fa ti kun o se kwame ne yire ne frame o mintimi mfa 11 p.m. na me chairman kasa ne yire ne frame o mintimi mfa adai football ne yebo ana say na mo wie ya me say the most useless release about 2025 no enie me lifetime nyina release am hu a eye sabi me pese me use USB me pese the most Jimmy now kwame we say wo social media omo di bibi e be to ho e man confirm monitor no say ye free ho enti sem no ba bonti no obi be cast mu Nsoatre Football Club. At long last, we have ended the game with all the 3 points. Get some drinks and chill. Our dear supporters. Omu manfo ni ba ho release we no one omu say that koyi. Omu you free one check and omu this have release no omu de ba bonte no e ba ye. Why you release we? Genesis I am time come say or say confrontation between one at a drinking spot. Or say we have been informed that an argument had earlier happened between the deceased and the culprit at a nearby drinking spot that later brought up this stabbing incident behind the stadium. O show mo you know mo dim ko so ade ni ka say so nim ho no. O si stadium mo ni sport to be any ho. E bi ni ho fedua. Sport to be any ho. Me say wo free wo si wo kwan no ho. Wo say ebrekum kwan no. Wo si kwan no ho a e free e kwan no ho ba stadium ho no. E dey say wo nante free ha no makọ airport. Drinking spot bia ni kwane so entokwa semti ehonum division 1 ya temo
northern region any bronga half on tokwa 70 no ya chesa zone nim I ni zone 1 ni zone B zone A ni zone B and tokwa 70 no ya chem penyi bia send message si a wo se DSC no de di kan eseka by now yachi former MPs ke yachi na dada enu mena na eseka o ma chin da dada yachi MP no se yachi MP na ye be chi gen no gen no no yes on o mo chi gen so a gen so betimi am ya kire ati boy no wo no se kan no oya adwuma on radio because girl no me say Fredua me ko ho no me ko Nsoatre last season no wo ho ana gen na betena mu o de wo kan the first statement obe ni say ma bande ma mo me commentary fun bia o de ho na na wa hu nipa na adwena ode ye dey ode ba etimu ye commentary na wa betena mu na say o yensem 22 monitor say Fredua say last season kwa me cover onu me na girl we na summarize man me nim I say yes sa again ye friend Miss Pauline o once e honum etu onu nya betena won chen say Kim we suspect so ati ase onu nya betena won chen say Kim we suspect na ye born na say ewudie ni yedi ye born ana say ewudie ni yedi uko brekum aye asem brekum me say me gina ho say Kotoko bas ni wram kra no na ya asem etedru ba bi no e say stadium na anim say no ye de bas ni bia ho say na players ni si e free honum am so ma bas ni wram fi say bas ni wram a Kotoko de bas na ye dru ba ento ma bas ni wram ento say players ni si no mo nante e ba be fa ni mo of e dressing room esem hunu say Paul akrefe so kwa hebo wede akwa akosi kwame pesi ewura park no so ye hwe goalkeeper ne de no DJ Simba hwe dabi kwame de onim ya asem we de si ye no goalkeeper oda goal post him goalkeeper oda goal post mo akobo keeper na de on the me bobi ba u say on o de sa incident akwani say ti player no power for mo pa o de say player no say ti Kotoko player no o say bonsu no o say bonsu last season enkofo oboni DC afa ne ma Kotoko sa player no tia wey oni imano kote wey oni imano kote 2 and 3 enkofo oboni na wonim say omo ye na ma ye justice play koso play nim so ma ne mbo Kotoko play na omo nyina kotugu play so nti we to form no ana akwa DJ Simba betimi de akwa ati a akwa player tia ne say so Isaac Intiman Andrews Intiman no ana wa nti ono ne to form na ba betia ne say e born ye born asa go entokwa ne yeko e born ye born anasa entokwa ne yeko so e born ye born anasa entokwa ne yeko enra ye be wie born ne ba nyina ye hu police report bia o why enra ye bobo ye nipa ewu wo mu no ye hu release bia babo nti say police fo no ye hwehwe mu kire sei etimamo nyamo se da bia ne kromu ade BBC ye ntehwe ye hu dia akosi mesre nipa nkwa nipa na ewu no nipa na ewu no say a whole football match na ya ma first half na wo na wo ye club owner ewura dressing room akokasa ati o players Kotoko ni de a respected football person yenye Kotoko ne de ne kura ntonchen oya ESCO member wo oya ESCO member James Akwasi Apia oya ESCO member e Ghana Football Association we police for we investigation ni de mu pe bia no e da social media ni enu bi na ye anopai enu bi na ye kan enu bi na anopai ye kan mu ye bi biam say ese mu chi former MP ese mu chi no kwa so dam kra MP no ese mu chi no efisa utie course ayaye ni nsem ayaka ni social media obi e bo ni din efisa oni na ko dressing room a ya makwan edie no kate police for na anti ma James Kosiapia enwuram enti police for no mo no omunim Kosiapia enti die enti ya ma Kosiapia kwa ma na enwura dressing room ho Fredua on say ye won nsem bi ho no mo asa etodwa say ya na nipa no bi tete abonte ana say nipa no bi gina ba bi ana wo ka mo adwene hwe sa de we ya si no ho say eye wo man bi ya security eye expert eye adwuma oh enka omo be frɛ MP na ka say ono kura no mo bo ono ne nkwa ho ban
ade a wo se nka wo ye no because one the asem ye nahi ana de ono so bibi ye nahi eso betimi aye MP no so bibi etinka for some de mo nyam adwene se mo che no no mo nyam adwene se mo frɛ no e na tena kanta na se bia mo de na ehya mo ho for se bia mo protect no ansa na mo busa nsem bi no na ya na aniema bi ho ada bia me kam se ya na me ha me ya na me nwa hwe unhunu se o hwe Manchester ana Real Madrid bo a wo behu se police ni atwa na ni hwe park so wo hwe bi da you dare not ya be yi wodi ana wo bedam police for ni nyina wo BH hospitals police for ni nyina bibi se park so kra wo police wo suro kra se wo betwa wani so hunu bara ha ade asi wo park so no ana se bibi asi hospitals mo behu na ehon na police ni no ono no gina park no so hwe bi na police ni gina park so hwe bi hwade asi ade ya ma reho ya se police so hu se mogyasama pie pe no matter what say wapon say wo konfie ana se bi afa na wo ba adwuma bibi si ayawasade na ye de sekaya wo bi da ho wo se nipa na prada ho wo yi wani na nipa na da ho e wo se ka wo police wo kura na ka wo duro kan ansa na wo bi aduro ho no mo ansa na bi a wotimi ama command say police fo ho no mo no wo munya alert no mo hwe nipa no a odi sa wu no pa mi niam kakra minim about security na America no oti ase etisi ete ho na se o man no wo police ni wo so wo bo me ho ban ye tua me ya de me tax o me sika se me madwuma kakra me ye no eno ne yete ne ye de bia to cha ye de bia to mpaboa ye de bia ma wo se wo de beto tuo no ne ade de abo o man no ho ban na se nipa koto fom na sa bra na nipa no to fom na ase police person wo na wo bo me ho ban security man wo yi woni hwe bi te se de nkrofo mo no ba abo park ne so no e na ebe hwe bi dia Fredia o man we ni yetimu ye kwaya na ase ye bai so hono enti panini de former MP no a osan former minister no de e osan kasa abre no e ka ba bi ono ne wono o ho se ye save no na ebusa na nsem anya se bia police kasa o mo koche no da bi e osan ke ya frɛ no ne ya ka che nsa wo kura de asi ye ni nti ya bo ho ban ye che no o sa na meka no sa na meka no wo de sa na meka no ye che no etinka ho no ye bo wa ho ban se de na tena ho se ye busa na nsem na officer church ye ya fa ne se polo ni din ti se de onu wodi ni nti no obi afrim obi afrim ya wo bi sika ma na wu e be sine police Ghana police service ye hu ayi bi aba bonten me ba ho mesro me ba ho so Fredua entime de na me ka e ye se wo de se ye nchene kura no a ye nkofa no no matara se bia obi emema obi a obi nso nkopra na obi nkokunu na bia nsem bia ho no mo nyira ohunu sa na wo sanke kofa no ne de ne matara se na to lady no a wono aye ne ho informant na MP ne ye won se kan ka ba na ye nche what you say se MP ena nka sa bia we yade we to no a ekade na asi ho ohun na ade ba ko ya me ya no se regional commander ho police from panimfo bia ko ho instructors ho no so ho ade we yes nipa wu be pem se ne police for issue any report bia etu o man yi no sabe your police for e boy ho ban anase any police for boy ho ban jo se ya me ka say Fredia se e regional commander anase bia ne deputy anase bia empo se sabe ne watchman ena asam to no a so amrante office so ma me na me nkwa homa no so na me ne chairman Alex enkodi enkomo emfa nsem a efiti enu anwumre ye ka ho asem a ma sabi pole afem ahwere ne nkwa chairman otimi ka mo akwa ba Opemsuo me jo sumi ni apa chairman bibia bokọ de me na ba ma Chama wadama yenim se edin na obama on so kakra wo kasa no ofo yenim de wafam enu anwumre nyina ye se wudi akire komo kire nyina chama dia pa ne si ama sabi sande ma we nyina koso